Seluleko bakangwane mayelana nesimo semigwaco eveni laseSwatini. Sive siyatiswa ukuthi imigwaco imoshakele kakhulu kulandzela timvula letina ngemandla. Uma sibuka imigwaco yelitiyela sithola ukuthi le migwaco lena seyivumbuke tigodzigodzi emapothole kuhle kweliground lenjuba asathi godzigodzi ungazi ukuthi litheyile emacanza ngoba timvula tibange ukuthi kuvumbuke emapothole athi ivekele kanti ke nasihlabela phambili sibuka imigwaco yegelebule kulena yegravel ke imigwaco sithola ukuthi sekudzayeke tisele netikhilikithi kuthevekelele ungafunga impela uthi sishaya emalayini ekuhlanyela tithombo tabanana kanzi yimvula lena ledzabulele tisele. Uma sihlabela phambili sibuke emarobot lamanyende ecisha ibhanya ngoba gesi kude lokwenta ukuthi na ufika ungumshayeli erobotini ufuna uhlabe wendlule njengenyalizi lo ufike kuqala ahambe kuqala. Masikhipha ke umyalo sitawuthi labo labakhe emakhaya ngasemifuleni bayacelwa ukuthi ababaleke bakhuphukele etule tinzabeni bayawukhosela bomakhelwane nasekuhlobeni bayawubuyela emakhaya abo emva kwemvula sebayawukwakha ngoba batawakhanze emakhaya amukile. Kungcono ukuthi kwemuke emakhaya kunekumuka kwemphefumulo ngoba umphefumulo awuthengiswa itinjalo bakangwane.